Мәңен эхилегер турбут уакка калан турабыт. Уапсая быйыл алус Куран жыл болан. Улус бутугар бүгүн күнгө 19 ойур бахары белетенде. Ол хиттен күн бүгүн сетте уат бара турар. Ол сетте диттен букиха түйет бахар ликвидация бар яктах. Булан быхытнан оннан нукта болары болу. Онан үс уат халар. Бу хамай улахан бахар бит болар. Уапсая где-то 500 гектар болары болу. Вот. Бу вот турбута бехес хонугар барда. Вот онан беришинете этиңете чагылган түһән. Манна билеген бакыгыз үлехеттере 12 кихи. Оны таханан мәңен эхилегеттен, маттан эхилегеттен, онна бүгүн бу араңас эхилегеттен лохтактар кыттыны бактактар. Онтан билинге туруга бу оппут хогурулу өттүгөр күз комаянерер. Ол өттүбүтө бака хагас бу хогуруттан арка этиен котугулу илинеттин отан почти 90 турабыт. Бу көрөбү көрдүк минерализованный полосалар тадылынылар. Онаттан эребиттен улахан тыл түспетигер көрден багаха колубура күчтак тыл түһен коппута. Эндегенен бүгүн эми улахан күчүмагайдар көрүстүбүт. Вот онаттан бу күннәргә этеңге боллагына этиеннәттен жон өчөддек үлели тагыстактарын бу оту кыяк биттен бигәр әлләк бит.